Questo è il Museo Marino di Taormina adesso. Maritimni muzej. Ma questa non è un'escursione. È l'isola bella, adesso è un museo marino di Taormina. Museo marino. Fratello di Johnny. Johnny. This island was a private long time ago. Now it's rich man of Sicily. Now it's by Sicilian government with Taormina made inside the Marine Museum. This is a park marine. What is the building? This house. Do 1990. godine je ostrvo bilo privatno vlasništvo jednog bogatog Sicilijanca koji je to kupio, njegova porodica početkom 20. veka. Bankrotirao je 86. i konačno je bio